Ninot, apa nih? Yang kepinah Bandung. Supamadangnya kales wecane kesan yang pramuka. Ngaturin ni dan akeling sering tunggul irang mandel Parasida nyedah yang tak kuri dewono. Dikengken hidape. Tadi mai bener ngatur makan dikengken hidape. Oleh ngabulan lebih tiang ngalen-ngalen beli Marasida kan tiang nepoken beli ingat tang nake semayone beli. Cang. Bidan cang kan semayo kan ni. Cang kenal saya kenyau kenyai. Bane itu hilang. Turin gelaya bani. Ngerosan udah gelapnya anak lebihnya. Disubane kayunin gelah. Dadinya saja aduh. Bakten bibi kelawanin pasuetan di denake lingsir ibu gelah. Ini supa sengkau bani bo ngambal prakani dewon. Mapa ni dewa supa mata numur uang tasar tiba. Muri ngantosan petekan citangkil ken gelah. Jak limpang kangen kau nak kengken. Mapaning ulun wus kumawasakan ricakan bebarayu. Rasa suka tanpa alidukai depan mati. Presido lantas wakil ngasurang sahananin para ratu. Dan ada dini di bukini. Nu pinapasik peratu uli di jagat pasir putih. Uli kengken penuwaki ngingki nang winahyo pang persidasan waki nguasi kue jakat pasir putih. Jani kalah dan melah wakil laki ngingki nang winahyo lakar melaksano nyungti rupa sekali hidup waktu itu di jakat pasir. Iya. Sebagai pesan adik kayu ini. Apa? Si Dai Dewa Madamai nomor cepat. Buka pengabdian ibu. Apa ben Dewa Meragala? Panggelis-gelis Dewa Dua. Iya nih Dewa Dua. Gua kasan menjadi Dewa.
kengkene paunuk anayu ngemane jeneng bagus. Biang dadi jeneng bagus nangis di tambangan jane yuna kengken paunuk anayu. Dan kemana yuk antuk titiang? Jeneng wau mau cacapan sampun. Wantan adak sarai pun nangis. Wandan sampun iki. Rasa kaget di mana titiang? Li, boyo mau sang pacar nyelahin panya. Dadas benes pisan beli sampun wani. Dan api. Tapi dirang. Yo. Saja san buka atur ayune marep kape ning dewek beline. Yen kena hang beli, marawuku nyen beli nilar panegaranya. Subuh buen beli mewalik mai ke puri. Beli nyelahin banyak kan itu dipenepisir yang pangkawang ayu. Di subana beli neka di puri. Rasa dot, rasa melet nyen dewek beline. Pang presidosan nyen beli. Ngemban di cening bagus ini. Beli makayan ngemban cening. Inge. Beli. Nyalet malah titiang. Beli meraga lanang patut kan pajang ngemban cening. Bang yang titiang kemon sane ngemban pun sabun api dan beli. Oh. Ngudiang dadi ayu ketu matur marep kapin yang dewek beline. Sing nyanangin ayu jeje, sing nyanangin ayu ajarit marep kapin yang dewek beline. Bang yang beli ngeman ini jeneng bagus. Doning kedap pisan kayon beli. Nung dia mentitiang tengatur lah. Wandan sabun ikinge beli. Beli sampun nang suwe ngeman jeneng. Bos-bos ke. Sampun nang doh-doh. Yan kemana antuk didiang menawi sampun paripurna pemargin didiang ngiring pemargan Cukri Dewa ngaksi waduh-waduh sami dumadah nenten bina manah didiang ring daging pikayun Cukri Dewa iling didiang bedene dayana puteran Cukri Dewa ring puri sapunapi ngiring puputang dumun kadi puniki pemargan Cukri Dewa yan wantah arsa becek ngepuriang aksi doyanak Ratu Duago. Sing ada singsal buka raos mama. Misi saja. Jadi yang kepindah Bandung. Subuh madan nyekale swecane ke Sangyang Pramuka. Yang bangunan itu. Jadi subuh ada mas putra senungal kuina lanang pak. Nah memang dipuan lah karangon gelas ini. Nah dumadaknya pang pahit getih nih. Panjang yuse. Pimpinan anak ijeneng bagus, bila pengalangin kawen kenane bini dipuri. Inge. Saat maka subuh ing liman gelah lakar ngemban ijeneng bagus. Kadi atur didiang wau durusan kiri ngepuriang. Durus. Nawakan didiang. Dados mulih mendak mengerau widoi rake menawi doyana puteran Cukri Dewa mekolem ya nenten sapunika penyeruan duwe ngemban enak Kan adi cek mecenes cara bajang cunge. Ing liman beli lakar ngemban ijeneng bagus, man ijeneng dijel. Nyak cara atur nih paman, sirap ijeneng bagus. sapunapi Cukri Dewa nang becek kang matur ing dirake. Hati-hati kingah cara nak lengah. Makanya titiang, dadas nungkalik titiang sane takenen. Boya sane wau beli jangan sayang cening pacang ngembanipun. Berikan titiang ora cening sampun beli. Beli nak kayak jenis.
sebagai jeneng kengkin. Kejadum-aduman. Ajum-ajum kengkin iki. Beli. Yen. Paman, ini paman tidak kesas. Marone pesan itu berapi gelas. Nah saya putra malah tidak akan mematukan masuk gelas aturan apa ini. Jadi balik gelas dan ditakoni. Di tiang dalar nenten kemana keduk di tiang. Pewacanan Cukri Dewo ature ring Indo Iraga. Kumanti wau mangkin sangkane ngatur pemungun di tiang rakan kudu mantuk kembali ke dunia. Piserang pikayung Indo mangno kule kumpan Indo Yana. Cukri Dewo muni ngayang Indo Iraga ngaksa yang ngakya. Indo sebab-sebekan cingaklah. Kemudian bodoh nyenaknya tadi Pak. Menjantan Indo Iraga. Indo sebab cingaklah paman. Mando nenten di tiang ngelangkungin adyanan Cukri Dewo rasa langkung di tiang bener mana. Yen nenten sisik jantan wenten satru kelangkung mawi sisa. Sido nyuti rupa macakin warnin Cukri Dewo. Awanan sak make Cukri Dewo aksi Indo Indo Yari. Ayo dia natur di tiang. Paman, udiang gelah lantas jadi pepilih. Apa yang dilakukan jemaah gelah? Yang menawi Cukri Dewo nugra bangayang di tiang mapamit ngetut uri pemargin ibu di durat mangke. Mangdo nenten gelisan doh ibu mangdo itu ya. Kuandan pemutus ring Cukri Dewo di tiang ngelungsur sapunapi pikayu Cukri rumahin. Sake wale itu gelah. Donyen paman salah tampi. Sing ada matre kena gelah. Lakar nganapang tahu pakai paman. Dan makanan itu. Apa pun paman. Tadi rasa rupan gelahnya suku sida kena matukin tekan satu. Ini dia mau sesanya nih satu. Jadi kene paman. Depan paman ini makemit di puri. Ngebak kadi linggih hidayati. Mina kadi puri ini di pasir puri. Depan gelah. Lakar ngetuk puri pejalannya nih satu. Di tiang bakti ngayah ring puri ring dijo wenten titah. Ngenikain di tiang aturang ngayah nenten malih petako bakti di tiang puri. Sampai wala kene samilang gelah masih nunas pas wecan ida Sangyang Pramukawi mesrana berlakar ngaturang bakti mesrana bakal nangun kerti itu di bongkol gunung Megawangi pilih-pilih uli itu yang gelah hidayah lakar mas dikaya dija mirip jeneng bagus abang teken satu ne mau sisi mando nenten kasiap lagi waktu gelisan doh Doyanan, durus-durus. Sampai walau pang itu kulit apa ini? Lasar yang pernah di dewa. Donyen pari sel-sel di dewa. Apapun lakar nyesel. Tadi lingi itu Sangyang Prabu. Mirip di lempir pejalan kulit jalanan. Bawinan kene putih. Sampai walau. Pasti tiang beli ulit pengerajaan. Apa gue mati situ mangih rapayu pejalan. Dong sampun sangkaning titiang ngaborden kumagen kayon beli inggih beli dumadak tingles beli kecunuk sarangipun itening kasuko duka ada tadi sak makelawan setato numpuk pejalan beli tak negara di depan paman kemit yang Durus-durus rapi waktu. Madara aja. kemudian tulia penjel di desa yang konen rasa mungkin gelah ngerasa yang kebagian kena larapan ada yang bukai jening ini mekeloak tiang gelah kewa di subana ada pianan gelah sangkaning gelah apa ngeman jening wastu nih jadi itu nih hilang tanpa harapan paman kaden subonawang yening pejalan gelah kawi dilaku gelah seken sap
Tunggu diang menengani jani dulu benyoli datangnya tahu paman. Kadi pawacana didorakan rumah so yang mana ini yang ketua pemerintahan Cukuri Dewa mari sesat linggih Indo Sang Hyang Widi rumah so sampun pokok yaso tirtin Cukuri Dewa bakti ning Indo Sang Hyang Widi tunggu sapuniki dalem Unar bawa Cukuri Dewa kemeraja pada nenten dados pasang kacang putu goreng kampung juga pindah yang miring hati yang kemargan ini langsung memandang itu langsung miring Kemudian dari Dewi Ceni Tandru sepedekan wakil di tamangan. Rasu suku tanpa wali dukun depan wakil bangsawan tadi. Presido lantas wakil memandung pinaka putra penyeledi uli di jagat pasir putih. Jani uli kengken bencai ngingkinang winaya. Bang persidesan putung, bang persidesan mancuk itu di jagat pasir putih. Nih pinaka putra penyelidi subuh patut wakil. Jani cai, jani patut ngelah tahu. Kenoh cai dengan ama, kenoh cai dengan matian, kenoh cai dengan dongan. Tutara cai jani patut ngelah. Pelaksana nyentai. Wakil akar nyantos sepertikan cai di diri pun. Jalan nyentai. Ini oleh. Oleh ini akar nyentai. Wakil akar nyantos sepertikan cai. Luas lupa deh.
lari. Oh, dia lang bumong dia. Apaan? Apa kekelupan? Oh, dia mengetuk ayam. Apaan akan benar? Omongan lari akan benar. Waking ngumpi paraya kang aturan ini. Ori jeng tanggalan atu. Anyam! Wala buat sedih jagat banyu biru dulu tuan. Tak ada. Padang tapi patik. Patik talen dia. Iparaya. Angat orang dia. Wong lah dia. Tenawa. Lah tedung jagatnya ini. Nyai ketua main mida bakal mintone. Wah, ngaturang lare di subane gelah nampi lare nyai bakal ngerugatun. Panaknya itu katuran main. Panak nyai. Nualin. Lolo tuan ni. Wakil Raja Putra. Mana marah menjadi jagat pasir dulu tuan. Putran tetung jagat pasir putih. Wang sana bahkan dia. Wangkan. Mawa nanti tambangan jani presiden bener lantas memanung anak alit kuling pasir putih kengkian hidup. Tadi mai bener ngatur kene kengkian hidup. Apa? Mengat tulun kaya mo. Apa natan benang abangan lari natan pun. Mangkepi paraya kang ngaturaken dia. Berijang nadenan. Lo hamet akan dia. Mangkep pati kelendra. Ngomong je. Sok kedua. Yen lek tekan mirip tanpa dosa tekan naik ke aturan dening. Nah, jalan.